končno je prišel dan, ko je zapadal v letu 2023 sneg. In kva to pomeni? Viš no tam rumeno zadevo zadaj. To pomeni, da bomo tistega lepotca dal ven in se zapeljali en krog, ker zato ga imamo. Pa se gremo pogledati, kakšna je situacija z pa kakšen je sploh ta naš štirikolesnik, če je pripravljen za napot. Ok, lepotice čakajo, evo ga, Vespica lepo za poletje čaka, Energy obnovljen, treba ga še razdreti, mu dejansko plastik je preštrihati, tale Hondica se bo prodala zdaj aprila, maja, štirikolesnik je pa, glej, mazan, len sem bil, nisem mi dal dejansko ga spucati, tako da ga bom zdaj le mogel. Treba pa pogledati, kakšna je situacija v zun. Sneg je, lej zunaj, sneg je. Končno pada, stari. Je pa tak mokar, težek sneg, le. Ja. A veš, tak prav mokar, deževen, poln vode. In ni ta prav, tak plundrast. Tako da gremo zdaj le po krpo, gremo tole spucati, obleč se, moram še najti svojo robo in pičimo. Zdaj smo ga provizorično malo prav. Me prav zanima, koliko je ki goriva noter. Pa je neki. Drugače, tale štirikolesnik Suzuki LTZ 400 je ful varčen. Res, ne moraš verjeti, koliko je to varčen. To z enim tankom se voziš kot budala. Prej crkaš, koliko da porabiš. Gremo pa zdaj le se oblečt počasi. Edina stvar, ki mi gre na živce pri motorizmu, pa nasploh pri teh športih, je oblačenje. Se pravi, jaz se spomnim, ko sem imel CBR 600 RR, to, kar sem se oblekel v kombinezon, je trajal tako 2 ure. In to me je tako prav minevalo do vožnje. Stojim jaz sred Vespo, sedeš se gor, čelaj, saj gremo. Pa kaj da rečem, se razbiješ tudi tam, pa se ubiješ. Pa ko vsejem, zdaj, dok jaz najdem svojo robo, dok jaz to vse se oblečem. To mine ura pa pol. Mene mine vozat se. Ampak glej, druge ni, tako da ja, če bi to moral vsak dan, vse za to pa ne vsak dan. Sosed je v letu, je prišel pomagati malo. 1 uro sem rabil, da sem se oblekel. Še prežgem tole kamerco. Upam, da tole zdaj prežgala. Aj. Se bo. Dela! Ni bil prežgan! Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built
na vse 4 pogon. Ne, ne šlo, ne. Točno ta del tlele, ko prideš od tlele pa enih 150 metrov, blata tokle. V tem vremenu tamle, še jaz, ki grem v škornik, ko pelem koga ven, a veš, do tlele se mi ogrezne v blato, pa mi pa sezuje škoren. Tako da s temle boš tudi zihar zdaj na sebi. Druge poti pa res trenutno... Enač pa šel pa tam okoli, druge ni. Ful ti hvala. Nikaj. Res, pa se vidimo. Jao. Res sem hotel tja čez polje. Tam ponovadi grem polet. Ampak dobro, da me je človek opozoril, ker... Zamislim si, da tam not ostanem. Pa ni nobene žive duše. Kako za hudiča bi jaz to ven zvlekel? Po mojem bi se toliko namučil, preklebil vse skup, da bi prodal. Ampak hvala Bogu, da so dobri ljudje, ki dejansko pomagajo in ti povejo, ne je tja, ker boš ne jel. No, to je pa eno drugo polje, to je pa polje stran od mene malo, dejansko je ful dober. In če se pelješ naprej, priješ do te hoste. Tle izgleda ful počas, da se peljem, a dejansko gre tole hiter. Ker ima ta kamera to stabilizacijo, vse izgleda tako tekoče, mirno. Je bilo pa toliko mrzlo, pa tista moja očala se toliko krosijo, pa sem probal vse zadeve, mazu, prisu, špricu, ne pomaga. Probal sem tudi za sekundo dati očala dol, zmrznilo čelo. Mi je pa začel tukaj probleme delati, sploh, ko sem prišel malo v luže, pa to, sploh se ni hotel zvrteti več. In sem prav molil Boga, da ne bom ostal tam, in sem razmišljal, Dino, obrn se, čim prej se obrn, ker gled ti, kakšen blat je tukaj. Ti češ tukaj not ostal, te Bog ne bo ven pomagal, da priješ. In dejansko sem rekel, dosti je, tukaj se bom zdaj obrnil, ampak je začel srati. Začel je srati in sem se kar ustavil raj. Situacija je taka, zdaj nehu se vrteti, zgublja moč. Zakaj zgublja moč? Nimam pojma, ampak očitno ta sneg deluje na njega. Grem pogledat, kva mu je, mogoče se je sam kakšen zračen filter zamašil, pa kaj tazga. Gledam filter čist, namazan, gledam auspuh čist. Zdaj pa, kada zgubi, kada ga nekaj duši, kada ne vem, mogoče kva ta sneg zabije, ta radiator ali kva. Nimam pojma, dejansko zgubi moč, sploh se noče zvrteti, nekaj ga duši. Če ima kdo kakšne take izkušnje s tem, naj mi dejansko napiše spodaj v komentar, ker s temle se jaz prvič soočam. Tole bo treba preveriti, nimam pojma, je to samo zato, ker je mokro, ker je voda, pa ga dejansko voda zjebe, ne vem, prijem do svečke, sem pa bi trokiral, tako pa kada bi čok imel pržgane. Tako da ja, dej, stisnem tisti like, pa subscribe, bla, 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 vse veš.